zen amjali yani mke mwengoni mwantu wasulivu wa duniani wana mahimregea rike mwengoni mwantu watsorithivu impevu yahe tita waizo rahna humreani salam hukaikati mreani salam winji wa hanyu nyika mjibu na iyo yosu na mimi hoira shayo fardhu yo hanyu juu hoi washelea abange hanza nsimutieni hasarani nsumreani salam shanga mbushironi ya hairi na baraka unono na afya ranyi reze famiza hanyu haini mahala mjihundrao nga mifurahani habo njiundrao haruma udo unoskwalilu hawakati ikao nga sina muda mwenji ikao njarenga udo unu hanzia za umwambiani uhusu ye siasa yabo nsiju rangu ndu wakati lechezo boneso la hari voti la Azali Asumani la hii tarehe 14 ya ho mwezi wa Fevrier ya Wavira samahani Fevrier Janvier hata la tanduzi akili walakini rangudo wakati hiyo hata nava sanjarenga funvu haruma Yesu alain wa imale loti tsawa ni renge funvu interview au hoji ikawa ifanyiwa mtukufu depute mzamani Ali Mhaji yafanyiwayo ne chaîne libre de Comores ni journaliste tsuo ikawa samani bati mdaze simu shati reference yahe nduka yaye nadi yahe hanza ok d'accord yonde reference na renganaye ya hojiwayo uhusu madambidi ikawa ze madambidi zonga mjozi dhukurubanu ndi mada ya husu ada nemila ya kikomor ikawa haivirilia ya ukaya ada ngiyo shay mila kaitsi ne yahukaya ye zevotika ondo zavira wandu waidunga wahundu ushinzi wandu wenda haruma zevoti wahundu ushinzi izo ndeze mada ikao ngamjwa zibirilia haruma zombili ngamjwa andisa hahandani uharuma imada ikao ngamidakoru au ngamjifunga tano nae bwana Ali Mhaji uharuma izo ya hamba uhusu iada nemila ya Komori ngamumniko haki upande ndini ngamumniko haki ya hizo ronao ukaya hakika uharuma inti ya hatu ada na mila ikaibaki ndi mahakama mahu ya henti ya hatu ya urindritsa haini mru uharuma umjiwahe ya urindritsa haini mru haruma lidahulahe walakini vanurilio vanu hamande heli ya zamba izo kaziti ada ngabo shamila kavati hafasirio ukaya mila ukaya d'une manière générale ikaivihiza engazija emila haswatan ngambakishwa haruma engazija ikaivihiza haruma engazija ukaya mrukaji urenda nai haukaya ngujoka ulabwani mji yalabwa ninti izo zikaya na wangu ikao ndo wakao kuwafe wanurambao majuge wasieje wakanti fete wakautinzaze nongo izo harumwe mijia hatu rakaishia haji swafeini mji kadha rakahishia haji madi mji kadha rakahishia haji abudu mji kadha wandu wawe kawa parana wamba avo izo zihisa walakini wakatiri lonuo unu ngamjuo monesani mfano wahe zavira juzi ya ukaya yambo ukaya ngabo itendwa ya lazimu ikeye usufa belu ya labwa nengazija watsanganyiha walaba usufa belu shababu hawandu wamba ukaya imalabu yao kajakiri bai wakautia turuhani ya ukaya yekale lo owandu walaba usufa belu
wakaneze akili za hao wakaneze akini za hao shawo ndo wala wao hukaya kwa jaka na haki yendo harmo mji wa fumbuni wende wala be mwana mfumbuni wala be mndu mzima mfumbuni yekangu anzo wala be mndu na wendo mjini hao wende wala be wandu mjini hao ya salama ya salama. Izo ndizo nilodakoroka izo kazijakaya uharuma wakatirakanu ya ukaya mrungulawa bajuha ikundisha wandu wahedaraja ila wiyo wambe izo kazijakiri wandu walava wao duwaladhimua walavu izo kazijaka shazijiri hasababu hindi zijiri hasababu ya ukaya yaenzi ya azali asumani irenge ihaladara uharuma yemikonti yonti ishindi iti ya fitna uharuma yemikonti yonti emikonti ya adana mila emikonti ya dini emikonti ya siasa emikonti ya haini mkonti yonti pia iti ya mfaraka hawanyisa janibu mbili hata mndu hajofikiru kanga po msohafu ikao ngo hifadhio ze haki za Mungu ngabo msohafu ikao ngo hifadhio uoche ze haki za raisi azali Asumani no androhahi ya salama ya salama ya salama. Hokaya mrungu ishiwa batolwa aya botasi mrungu wono wallahi yahe aya yarengo oharuma Qur'ani shabahe ya mroaji harumia Qur'ani wiyo no kaziti Qur'ani mbili haja hareme ye aya ikao ndo ya tolwa ni fulani ya ukaya izo azali ya rindao zote haki bahata hadisi za mtume ngazi tolwao shanga baundri hao hadisi za jurisprudence zija ziba zemfia ye aya ya Qur'ani hawiba zemfia ye hadisi sahihi ya lawana na mtume sallallahu alayhi wasallam hasababu msohafu wa siasa au msohafu wa hadisi au hadisi sahihi za siasa yonde bahanu ikao nga mungu mhono wakala mzamani bwana Ali Mhaji ya ukaya azaliha shindi hati ya fitna uharuma emila haitondoa ngwaundu rangu mshonje hata mzugua hata mzugua mfuaha ya na mfomana mji na foma mji mfuaha ya na mndu azima mndu mzima wa handa na mndu mzima wa bili na mndu mzima wa mweso wandu wa wanyisa ngabo wandu azima wa heazi ngabo wana mji wa heazi wafomana mji wa hezi ngabo wazugua wa hezi ngabo washonje wa hezi na hata irende haukaya isha kauhutajiwa ndini aweshi hutajiwa ndini uharumaza ndungo hizo za hele fitina la azali Asumani nukatsushinda za parihana itahao ger civil yandise uharuma miji yandise uharuma wandu azima wa hemiji ya jo harumwandu wazima wahele bavu ijo harumwandu wazima wahayeti iyo ndei hutajiwao neazi ya azali Asumani haini wakati iyo etojo parihana shaka bana ushinda baparihane nzia ya uhunua eazi ya azali Asumani nuandwa hahi walakini izo ndizo wasi hutajiwao hutajiwa babire nkodo harumwe miji hutajiwa babire nkodo harumwa ezisiwa nguhutajijo babire nkodo uharuma yemabavu haubirili ya uharuma emikonti yonti pia harumwe yafarikishe wandu wahedini waremana hata zinje magunjini yafarikishe wandu wa siasa harumwe emiji ne mabavu waremaniha wao wandu ikao kajashinda ya wanyisa hata hava hakajashinda raona alama ya ukaha wanyisa duwa londa ona aendele jeshi
kutushia waifoma mji wa hele jeshi wamba ukaya kwati dakor nizo azali yafanyao. Kutuisha wanamji walu harumai ekor ya he arme wahamba ukaya karti radhi nizo azali asumani yafanyao. Kutuisha harumai e polisi amba uka wanyisia hauvenufu kakwati tayari nizo azali yafanyao. Iyo ndo mikuonti iko azali kajashinda au hata habasa kajashinda waoneha uoni wa ukaya azali hanyisa lejeshi ngabo walondaye ngabo watondaye hawakatikao ikalirendesheha si jeshi republika shairendeha irendeha hama societe familiali au sécurité ya famille ya uhifadhi ze haki za he famille no wandu wadunga famille abonge abo kabati wakati ijukaya ledalawe ililawe harumale jeshi ikawo nduwarava ze armo neze biswara za uhifadhi yenti za uhifadhi madhamana wa henti ikawo nduwajihanti ukaya mwanzo wabakishe malakan duku harumazi rangu haini wakati kao yaanzi inu ngejuwao ngejinikao ye furswa hauye jininge wanikao ye furswa ya urwahitwa vatina ukaya vabire hukma zenzia za lazima ikemru ya ralwahitwa mwajo wafunge vatina nzia za ubinadamu au nzia za usilamu za mrutilwa uwe harumazi fungo kwa tsubira harumazi nzia hizo shwango afanywe hizo wanzao uwenyufanyi wazo kwa tujoka mwesta diriliyo iladhimuye ya ulwaya ya dive kubahanuri yokanga si haruma la loi de la jungle haba la hemzungu ndo haruma ze haki za marindini au ze haki za misantini au zemvu za heushindo kavati wakati uzima azalia juta na bahi ya ukaya vanungurendo nai ikaya ulwaya kanaka ujua ya dive shayo wangu ajua wa hukumu yeheli wanzao haurenga mfano na mwede mwamone imana ikao ndo ya ralwa hitwa ya remae bal perdu ikao rambi wa ukaya walobo juu ya vuwa wambiwa wakati mwana ya kahulwaya wakati bunduki hadisi zwabo juu ukaramba ukaila bal perdu basi olia ukaya ye administration awezo amana wahe administration oirambao ministre de l'intérieur ya hansi wa pandu wahe wa interpelle ya fanyise garde à vue ya saisisse wa jumahe procureur de la république yezajiri vafanyishiwa tabwithi ngeazi towe hanywania ezar deha imana ulabo ya ulwaya mwishie waziri wa heza habari za ndani hamba ukaya amua hakana haki a 100%. Iyabu bonhenda haruma mahakama ikende haruma mahakama tena mruikao hesaha hukumla ukaya hakana haki ya rohitwa a 100% na izo ya joladhimu ya zambe sinde procureur de la république ya ladhimu ya zambe nde juge ya kauladhimu ya sezisewa ni procureur de la république ya sezisewa ni procureur de la république ya msise o mahakama juji yendende ya tsawe ekangu ngabarengo juji wa matafiti uirambao juge d'instruction ya one heli zendogozi nuzajiri nge ya jia innocente yemruye ejeshi ya afuma ukaya ila legitime défense awika ila awila jau shati ministre de l'intérieur urenga media yambe ukaya imriarwa hito ula hakana haki a 100%. Ani wapasizana ze message hao wanti bahata ministre wahe shahula haonesa ukaya ika haki baba la waka hanza wendewa wahibe ola holwaya ba haka hanza endea ya haruma nyumba ya autorite yendende yafanye msajaja thumma hata ya ukaya yafanye widi
yeu wanawanua ka wangabi wakahanza wende ende wafanye wizi awatake mru yakana armo hateke yo akaurumiliwa armo wakana hindrini onkodeni ekatibwe okamru yakanabwe abo yambo harumilwa matraki hawi hambo harumilwa mfano wa matraki ikahambo hakana shahambo ka harumilwa balreyeli mru yatutimizi mahashirini na mitanu yewa saya baada uo yaulwa ya wafanya ewa resiste wabaki ewa wafanya hitendo endino wabaki afikiru kange wakawa shangaziwa hebu ndukivo juu ikawa waishia uo boyaremwa watawa abweka ikaone sokaya enge baada wafanyiliwa somation ya verbali watu kopere watu tawa wafanyilwa somation ya udisi za bodu watutawa nge akauremwa aborejo jarambi wa ukaya emru yakaufuma hadi sankadondaru yararu yonde bale yakomwasilo kaya handani afanya somation ya bili hafanya somation mathalani yararu hafanya ukaidi ya ukangwanzo anjie vanu ndabu yakaurumia inurambao legitime defense iyo hanzani mwone senukaya ngasi harumwa sharia shamarindi na ngasi joudu ndiye sharia shamarindi baada ya he mwezi wame nga mjua ukaya nga mamzambo vanu hamandizo na hamba mdune nde ya renge ze intervention afanya eshie rangudu wakate processus ya heze ze foti zandisiwa izo nakahamba izijoka ujiri nga mrudi na mbezinu tena wajau ukaya haini wakati investiture jofanyiwa nga mjo uona haini mru ya usuteneo azali asumani haini mru ya suteneo azali asumani directement hau indirectement ngujo ka juge wa utoa sharia ngujo ka juge wa execute ngujoka juji wa ufanya haini ya joka hanzonziani mahakama nga joka ukanziani yeni mrujo azali ngujojwa yafanye hukuma honziani ya bihe ikangwa ikazi jazoka ya bihe ya renge ikazi joka ngonzo arenge reka shamba hamandi izo samra yafanya reka shamba ngujorenga hokangu kontesur azali no wadu azali ngujojifaila mahakama ahe ya rabeni ya joka hanza vatino kazambwa ngujoua ngujo fuma hamandi hapa ndio faridi hapa rofanya yafume volo yenzahe komsiri yanete izo ndezi jovira baada azalia jufanya investiture haini mrungu jofanya izo anzao eni mrulo na shamba ngujojwa urenge walo vatinoka zambwa ya kana biashara ngujojwa ya ikause vatinoka ya hokaya avo enfulehe sahoha wesango akontiyo wakati uhisize hapo abongenga mrejeu harumwa esuje yinu ya hukaya adanemi la zilawa hokaya nga mjuhamba hunu Faransa rilio za jiri Komori za hewa fadwaha ya wahea emila ya Komori baada wenda waroswa mbio ni washonje wahele jeshi au nando azima wahele jeshi wa warosa mbio kabati mroishia uharumwa Faransa yinu ya ukaya ngabo manotablo wajuha wa hifadhi ya ada nemila nezenkandu nezejoho nezedagla nezejuba wazivao zakahende swambio zakahende swarampa hamkonti wa ada na mila wanza ufanyishihe uharumwa enti ya hatu uharumwa shesi wa shangazija njaishiaji kabati mroishiaji la heno tabilite hiyo walo Faransa ya juha waunge mhono ya ukaya ezarendeha zarendwa inotabilite ya Komori zirendwa na ike jaka haki yezahema labu ya usufa belu ke jaka haki yangu ukaya nga buwandu wajuha wa conteste tibahi wambe ukaya ke jala dhimu vajuhe wandu wajo mjini hatu wajo wala be wandu haru wajo wala venti haruma omji hatu ekangwa na wandu wanzoa walabe na wendo mijini hao wendi wa walabe yonde alama ya yonesa ukaya hakika entia hatu ngio nziro thumma ngio nziro ukairende haukaya ya rabbi nafusi yonde mada ya handani ya husu ye intervention au ya husu ye hoji ikao no yafanyiwa bwana alimhaji ikaonga mabukaya ngami idakornae baishwa ndi
sijinde 56% ya azali ngami d'accord naye à 155% au à 200% au à 300% uhusu ikalima yokaya emila ya Komori ihisa kaitina yeshewe ya kanio, kaitina ye jirma ya kanio, kaitina zemvu ya kanizo, kaitina letisizo la kanio. Rangu dezifanyishi hao zafungatana ne anzi ya Azali Asumani ya araba haini mkonti ontipia harumanti ya hatu nga mwendo haruma izo msoda kornae banali mhaji hokayanga mzifasiri ya ukaya tabiri ya mru ulo hashiri, tabiri wahuza tabiri ya wandu walo hashiri habala hele jimbo wa jinasa warinasa shaka davo watu ukubalukaya wa jinasa warinasa jinasa harumaindini warinasa harumaindini wajinasa haruma mkubali wende haruma voti ikao waka ujua waka hashiri matoya kaya buha waka uona ndondondo wahuza revu wahuliza wakomori revu ikao kwa jalala wasiwa waona shawaka hashiri waka uona ezijirio awezi joka ujiri kinyume yao wahuliza wakomori watiti revu ya ukaya ngarendo haruma voti bangari joka ukansishe hiri emati nuka ngari joka uhunda ze voti ngari joka ukansishe hiri maana hiyo ndizo wakomori wakaulinda uka azalia lawe haruma azi shakwa jaka ulinda ukaya wakomori ngwa joje wao au ngwa teste wao ekangwa nzo azali au kwa tumanza wakomori wakaulinda azalia sebonti na hizo ndizo wandu wamba ngwendo haruma voti ngwendao ba azali ngwendo haruma etonga baya azali ya roe haruma ya azi ya salama mhuliza revu ikao mkahashiri mbue mato mkahwenda mkahuishia mkauona muliza wakomori revu ya ukaya ngarendao haruma voti baze voti hizo ngarejozi hunda mduaza kamjawambia ukaya ngarejozi hunda rikenti wo shahiri ngarejozi hunda shakar na ukanti shahiri ngajure ngwa hamvu baada yabo mrambia ukeshweto ngabaya baya ndali baya landi baya ndali baya landi hoka hata habasa araha karjarion ngariambia ukaya zibakisha uhoro osuku ya investiture ya Azali Asumani iyo de karto ya mwiso ribaki makini ngarilinda uwezi jao havala vahembanzi Mananyasi Faridi Yusuf ngarilindao arilindirikati rione ezijao shantu amini ya ukaya wakomori waniki watamaya waende swambio haruma mwezi wa kamili waende swambio rao na watu kamru ya kadaba ya ukaya zevoti ikangazire wao wanuendo masandukuni sha azali kanauhunda shangu jorenga mono strategy taila yafanyishia ya mbenushiani ya ukaya omahala wajua ukaya kwa nako uvotewa wapua wandu wakebeendwa wafanye msajaja wafanye wizi wafanye ukangu watiao ze bulletin hilo mwisizoni ya kurukuru waje wanyule makiesi yao hasababu dezafanyishi hizo yekawanyule hao wajifahario kaya shabala kamjalo wazai hora sisi rahunda ihori sisi ratwenda rachoma hokai hora tuchoma ihondi howajo ukaya ngwajo kavotewa ihondi howajo uwaza shahula wenda wachoma hulandi ho akahanza wamenye ya salama wajaba hawadwamba ukaya asha shabala hulabo hanilewa hondo alari kubalu kabala wala wafanya nai hatemera mumali hate mwana mshemzuani yaenda yakauchuuza yakautia haruma ukumbi riwala umu hizo wafanya
shamono zanulewa shamono zanulewa bahibo zanulewa shabana kamjawaza fumbuni kamjawaza maweni ya mbude kamjarenga konti ya maweni ya mbude kamjarenga konti ya fumbuni kamjarenga fonti ya jao ani hula mahalaikao ngwaonezerezo za hao wajua ukaya ngwambao ukaya zikauvira kimaslaha wabiria bahangwa ni huareme ya ukaya vala sisiri hundu okari riwaza shando mahala iho za twanilewa no mahala za twanilewa hodi wazali yavotewa ngwajua ukaya hatabaisho mahala wavotewa iho sha kwa jahundra zevoti sha ngwaji justifieo he wakati wakofanya ze kampanyi wakahendelewa noandu na wahaja waka asbabu imakesi yanywilewa mwali yanywilewa nzuani o mahalaika o sur a 100% kandida fulani de avote washata zali asumani yonde mana ya hom shampo hata ijavasa ngwa justifie okaya ze voti rihundu e gwanzima hoka iyo nde aka calcule waranguno mwando ukae gwange ndo yake nzima hokanga ndo ramenye ze voti za bandu za mahala haukaya ngardu ufanya widibelwa zionehe rizikubali hata wandu watsondasi ngwajo kubali ukayari kubali ukazi laziviri nai shaize na hizo zabira zika asbabu ya makiesi yao yanywilewa ili rujeri justifie au niveau national no niveau international yukaya shaba nusindera hundra hela gwanzima ikao ribajini rangudu wakati raka ufanya ze kampanyi za hatu rangudu wakati raka uhuza ze karto raka ubinjua madahoni rehuza ze karto za SRC ili rihunde hesabu shawandu majana zihui majana warenga ze karto watine ma sympathisant shawaunde maadera wandu walone ze karto mwonoze nongozo zonti pia ngari mwambia mrudina be ukaya kejaka ya kabajaka erezo ya ukaya wandu ende haruma masanduku nge wandu wamenyeze voti au nge wandu waharai henda haruma ze voti sharangu wakati ikao ze haki za henda haruma voti zivurwa wavuru jau wavuru masaseri wavuru majau wavuru dura jau abunda boya kaulazimu ikenga bukaba kaiburwa shaparwa sheburwa shende hata zitilwa msajaja ukakomorika bajenda voti kabajafanywa voti hata jeke zihibwa rijo kanga rijuhundra o haruma inurambao transition baye emanda ya azali ihisa shababa rwavoti zandrabu hahundu handrabu abahangwa nzuende haruma investiture abo ngwendo haruma haki okabarwavoti hahundu abahanga nzao ya hifadhi ya investiture ya hezevoti zahe ya hiba yazibahamlala yazitagona yazirengeza yazanidiwa nwalo bonze nwalo hundani ya ukaya zibirindo haremeto arabu noremato arabu wa mijini hata ilia ya sinsinri ukaya zevoti hazihundu abaha hardi hajaha pulia saha pulia warma yembule yahe deze juma henda mo jumani yaone sokaya wakumuri haini juma ngwamndravao walwandu jumani wala wende hasaba bundaye shawala kwa agenda ha Mungu kwa agenda he juma shawala wende haukaya al-Imam Azal Asmani nguswalio huno abonge wandu pia wado msirini yaone so walobonze ukaya yemruisila ya salam ili wavalide haunro ya ukaya Azali Asumani ngwendo yake rais Malakanduku wa Hekomori mpulo yabo ya jiani kowana nwajuhu nezilembwe nezileziza yone mana ikao ngaramba ukaya mdhulumu nyiwarumahenda mdhulumu wa Komori ukamjwe shomodomo avune ngamrambi okayabaha ihundu jirma kinyume yabo mpuaze mvu kamjipuaze mvu nyenyi wanyi mjipuaze mvu ranzi ya wana na Azali havuna kaidi ya ukaya Azali la shaka fia ya lawe la preuve aneke razida hatowa mharuma wa daula ya haki na ulati wa habudu tiwa saidi shaula wanzihwa mpaka daula ya haki hautowa
iyo alama yaonesokaya mpuhaze mvuu wanyi mjipuhaze mvuu hasababu nde ndabu mwajini katama ya ukaya ngarijo hunda zevoti zinu mpuhaze mvuu kana rikensi rilinde bangar joka uzihunda ngeri jeronezi joka ujiri wawandu malamda wambe uka abogena rikensi roneta mainrani kwa ukara joka hunda zevoti wanyelea kakaritsu henda haruma affrontma bangar rilindao nzia zivirao haruma masanduku ya voti wandu waviri hapo wanti pia wapuhaze mvuu hata nyenye mpuhaze mvuu. Ndio maana namba ukaya mdhulumu wa Komori ikawa wakawa akidi harumazi twazaha wa akili yao kaya kabati nzia kabati alternative ya uto wa Azali Asumani ikati ndo kangoma maji izino hamasuzi shatuka wanduwa birende haruma voti ijo kaba hanungwa ajundao haruma ukaya ngaribwanili yao babire transition vake badala wa Azali Asumani baka bati voti hasababu ya ukaya zivoti zizilwa shati hasababu ya ukavoti zirewa ngabalindwa vafanyiwa investiture abonge ngujoka radhi bwana Ali Muhaji Hoji Fahari nerevu mwaka mwahima mwanyungu hamwabue mato ne masho mwaka uona maulizo wa Komori mje mrambe ukayanga bo victoire baba hanga bo dinamiki wala muha ngabalfanyo zinu ya diplomasi fanyo bonze ijoka jue fanyishiha wakati nya za boykotewa wakati Azali ya afanyajao ya haraya wenda konje no ikabladhi mwende konje ngeba birevoti yaji approprier neze njema nezendongo pia za henti za uladhimike haini kandida ya hunde nusu ya hazo ili ya jenge kandidaturi yahe ya zirenga yazi fanya hazahe habu ya karaisi ya kaya kandida na tuparozishia ukangawe raisi ngawe kandida yafanya zengo izo zonti pia kabla adhimu ikiamba diplomasi hafanya hazi sha diplomasi ambo ukayange fanyo ya makandida ambo ukange fanyo hazabasa banga banzuba bire investiture ya voti zesa zabira ngamonokaya diplomasi reka à l'extérieur leka à l'intérieur amfikirukaya ambeseye iyondo wakati alazimu ibire shati ndabasa bano abasa ngabirwa diplomasi ya 2019 ya heli kungumanyo lahe makandida mbangwendo adaize haki zao raonomba banu kampanyari yarudia raona omba banu kampanyari yarudia na wahaka mwengoni mwaruaka wanilia ukangwendoa wanilie zevoti baze voti zihibwa ngwendoa ziwanilie baada zesa zavira vano abaha wa Komori tamba ukaya wakati latikatu soka eba wandu wambango ndo harumwa voti bango ajo hunda eba ikakazi kwa jahunda wakantisha hiri ikakwa jakantisha hiri ngwajo subuti waripare mara yasa ya samani banga bamruni paro ngwajo subuti waripare mara yasa ya warambe ukale onda borandi sao na mjeri sanganyi herandiso randise abaha wana na Azali Asumani hata 2030 sijuzi sale su aloka ngwajo subuti waripare warambe ukaba no abaha ndaborandi sao ya salam bise baada ya he investiture ya Azali Asumani ngarilindao le jawabu ikabu le combat continue okanga bo hamba ukale le combat continue ikao kwa jikazi za dati ngami mwengoni mwandu amba ukae combat continue hokaya ramba ukaya mpaka daula ya haki abokabati le 26 au le 23 au le 24 au le 25 mpaka daula ya haki ikamu mbulia nzia hende vanu 2024 shasi wasaya ngarambao karidungi ya jaburadu ngarangu 2016 ti pas 2019 en parlant de moi personnellement rangu 2016 ngamdungi yo kaya ntsukubali ya geransi yahe anzi ya Azali Asumani harumenti ya hatu hafaida ya huwenji wa henti ya hatu abonge ila komba continue mpaka daula ya haki ketina mpaka buhangu juu
au-delà de 2024 ikazalinge yabo ngamwiremo yaenzi yahe rekandaye rekahamandaye ufano naye ujoka urumia enzi hiyo ntsindiyo tena ntsindiyo hokaba ngarendore ndrambo ukaya abahanga bardo bende bake nguna ubibaraka mwana ma Yusuf Sulim Madimbamba ngarendo barandra di SNT épisode numéro 2 ya SNT 2 ya hema kandida wa SNT 2 ya 2024 yodi yori jilinda ukaya ngendo yaandisiwa garigomba Mungu ukaya babuhe namna nyindwa jine babuhe dynamic nyindwa jine itojo balia madzina ya hema kandida wenda uharuma zehele zinu ya ushinda wakubali ukaya ngwazungushiao en etat de droit uharumenti hatu shakwatuzungushia dhamana uharumenti oka ezaka uzidisha umkubali ukanu ngwendo haruma voti inu ndo ukaya wandu wakau amini nti wakau amini ukaya wakomori kwa tuanza azali asumani haini mraka haba ukaya ekanga mwendo haruma voti ndamina azali asumani minde johunda abunge ho hunda hirisha uraisi ngizo kunu fayakunu heni mrujoka ndadaye na azali abonge na rendo harumale dauzo la wakomori baina ya azali na kandida shamiminga mwendo bangu bambe semine jokane bahati ni kiraisi wa Komori linde la hala zembio za wandu wakaenda wakautaze kandidaturi ukaya wandu wajo hunsungua raha na azali ekatende haruma deuxième tour ukawa wandu wakaujilinda ukaya wajoka henda haruma deuxième tour wakanerevu ya ukanga joka henda haruma deuxième tour abonge wala ya kanerevu wala wakanezerevu haini mru hakaujivura ukaya minde joenda deuxième tour ndamina azali nekanga mwendo ndamina azali abokana uhunda minde johunda vanundo vanu wajinasa warinasa vahanu ndo vahanu wajinasa warinasa abonge kaina ukiri mjifahari lelo nge lazima mwichililie za hukaya mhundu victoire hau mhundu ndongo mwaka uzanza baze ndongo wa Komori waka uzanza kwa jaka hanza wa George wa Komori kwa jaka hanza wa vime wa Komori kangwa anzo azali au kwa tuanza hokaizo hata azali wae hata ambari wa azali hato wana wa azali ngwajwa ukaya ye mzima mrumahe katwanziwa o asaya mbabaha o katwanziwa waye binafsi azali asumani ngujokaya wa Komori kwa tsumanza shaiwa eshamsiha hindi eshamsiha ndeze munduki za huwa na hanyu wa Komori ikawa ndo walonele jeshi wao ndo walonezi bontiju shati azali asumani le jeshi la Komori ndeli lonezi haukaya lihulizi wa azali asumani ngilula ahe ne fami yahe nwanzani wahe abonge wao ndo walonezo wa maana ya henti ikawa utindo waito wao to azali asumani nge lazimike de peuple komorien ndo watu azali asumani walazimike ondo mapatron wa henti warende hauka ondo wansini wa henti to ni mumvuli wa hele jeshi repolisi regendarmerie ma military ikawa haini mru yao nge nadaraki ministre de l'intérieur ou premier ministre au ministre de la défense ikawa ndo madhamana ojuma ye mhu wahe lejeshi azali asumani ikawa ndo raisi wa henti ikawa ndo dhamana jimla wa henti ikawa ndo imbirili yao shaitwabiri la henti okaraka vajaja kodo haruma henti raone heli wabiri la henti kabati miano ya henti ya rengwa raona le jeshi la iwania mfano de shesi wa Shamaure ikao shirengwa na yonde mipaka ya lazima iwaniwa nele jeshi au ne mamilitari ya Komori kalitina ukali liwaniwa shaki nyume yabo ngaiwaniwao haruma kodo ya mare amonge kabati ujifahari nanga mparo wandu wenda harumaze voti wanyenyekeye ukaya warende nai wenda haruma voti itabiri ya hao iwasaribia nai
tabiri wakahashiri wasaribia nai ya uenda haruma voti waju waizendoza wahunde waju waizendoza hunde komori ike wandu wajihunde vanu avasa haruma inu sizirejei mara zinji ukayakeri hunyi rahano kaziziwa huli kairi hunyi rahano kaziziwa huli kairinge wandu kwa jaka wenda haruma ze voti rahano wandu kaya wakubali wende haruma voti wambe ukawandu wanyi ba wakubali wende haruma voti yardiende ya wambe ukani mli bati renge iyo mdezi wankadumbili mli wakati mparani mja haruma ze voti abo mnye si mja tirenge mli kabati bopuli ya baharini hokaya izo nyindi mwazi taha mnikiwa ze qualification hizo zombili abonge ezajoka njema ndege mwichilia le punza la ukaya alendo harumali ze voti zila rihundu baka mtina mwahundra izo wakomori wakaulinda kamtina mwahundra izo wakomori wakaulinda kamtina mwahundra na mwichilele punza hilo mkubali ukaya rifanya nai wanrua samilihana wahunde dinamiki nyindwa jine ya Uvira shamtito si hale punza la ukaya wala hata nyinyi kamjijashina mwafanya ndongo rahau wakati utimbulia kojaja ukale dati kabati dati la huandu wamba ukaya mpaka daula ya haki kaitina dati le dati lora kamnauna biyoka mri aliona haruma dati haruma mpaka daula yake iyo alemfini mpaka daula yake mpaka azalia rohi na azali tujurungi yabo na wakati unu nindo mwamsaidia uka yake hapo ange bwana Ali Mhaji wojoka radhi haukaya harmomva uo nsida kornawe nsina paroka da kornawe na nsina fungatana nawe nane ni hamandawe ya ukaya harmaze voti za vira mwakubali mwahenda nganyina mwahunda ukaka mtina mwahunda harumaze voti hizo nindo ndani ninda bonte njamba kamnohunda tambara haka mtina kamjahunda nindo ndani ninda bonte ekanga mjoka uhunda bonze ekanga mjoka uhundo ndani raha jabukori kansiri kaulindi ya SNT kaba mjopa ro SNT 2 kaizo dizori linda wawasa wende mbio hata ngasi 2024 na yorangu 2019 wakaanza wawanieze haki zao ize occasion zikaya za uboikote ze voti hizo hokayarangu wakati azali ya tahauka wandu opposition wende harumaze voti zinu ingeka bajaka hata opposition reconnue yenda harumaze voti hizo wende wajihundu kaya ndaowa woche des mouvances présidentielles et quand des mouvances yo kabati abwakati yo abokabati opposition kabajaka opposition yo ikaya yo de azali c'est égale serse okawanti pia wakawende walalua ze partiza hao pia wajirende serse reaka radhi reaka tuka radhi reaka pia wazilalua waka serse aboka ijajo kaya waka opposition abonge abo mrinasa tena mrinasa na mkubali ukaya mrinasa na mjinasa msijifahari hata ya ukaya nganyina mwahunda uharuma zevotizinu kwa zavira bamonese dunia ukaya zevotizibwa monesoka azalie mwidzi na yangu juli hanukaye mwidzi rangu hale yotsidwa haruma zevotizinu tindiza joka uja zimbai nukaye mwidzi sindizo ngone sokaye mwidzi ngone sokaye nankalizi robonze rondani abonge zevotizinu tindiza joka ujazambo ukazi ndizi joka hone soka ya vanua komoringo wa manzao au kwatu mwanza ukazi onesiha kati na mndu yatuka ujua ukaikandu ngwendu haruma masunduku ya voti azali udro votewa sina kama bazinji ukaenzu mada zangu nakaanzanzi jitamke vanundi dizozo mbili jitamke haufu bi haruma owizi ufanyishia haruma nti ya hatu wiji watihuva njahuva waujiatihuliza njahuliza
mfano ndezi zunguli yao za husu samra kazi jani pasa wizo homoni shazi ni pasa haukomori ukayanga mumju ukaya wakumori wenjingwa aishio zetabu hizo za uziniwa na mruka juziniwa ni mrutujo uheza mruka juziniwa ni mrutujo utujo urema mrujo uzinisa nde ujo uheza mrujo uzinisa nde ujo urema abunge kaya mbo ukaya samra hazinisa mzaje ngo wazinisa haruma ukumbi ngo wazinisa haruma abango wazinisa haruma malongo c'est tout à fait normal hawakati kao banu walozini tsobana zambo mhezaji yeto saidia mhezaji mwizi saidia mwizi kana ujodhukuruka ya azalinge ngohilibu wa komori lilorambi wa ukahari samrangu ngusutene azali asumani havuna kaidi ike mkinishokaka na umbali ya detali ili ya mjibize au kana umfavorize ne biashara yafanya noe biashara ila lulwa jawasaya na wasaya bonge hizo timastajabu eka mruhezo hazini samru au kamruremo hazini samru ngemkinishauka ya hazini sawenji uziniswanje harumaze sali shanga botsawan wajita mkao harumaze rezo sosio ya ukaya hawazini satse na mizinga manyo mindwa jine ngariomba munguzi kauhe shanga sinaruka kartum nikahaki ukaya ka kartum nikahaki ndaboro na ukaya ngabatola ni shahidi rakar jones au shahidi mndwa jine umeteo en contradictoire izo parti ya hunyumo hurahula ya hamba au yaonesa abonge ngarjure ngazinura onesiwa rambi ukaya kati na haki juwasaya na jabokonga bona wasaya ikango wafanyozi tendo hamanda hizo kaziti haki shanga ramba ukaini wakati vajuka daula haki ngariomba ukaini wakati vajuka daula haki mruna wahe nyumba ya zigongo mruna wahe nyumba ya ferasisi ya ferawiti ya fera 40 ya 50 ya 60 nafanye mpado za diama nafanye mpado ngariomba Mungu kangazo upulo haini wakati haki ijohuja ngariomba Mungu haini wakati vayensi hatu ijovenuha haruma sharia shaki binadamu wandu waundeze haki za hao ngariomba Mungu haruma suala wanusa umanama wanusokaya haruma partijua msujibu suala ya mruwadru kambe sengo nzungushio ni hombi ukabi mruwadru ikaba kamruwadru wiba ka mruwadru kaba dhamana wadru waka kandida wadru haruma sente effectivement waka dhamana wadru unja mto ukakaja haruma sente numero 1 renda haruma sente numero 2 atayonga mru ya dhukuruloka mruwadru shamsu na ye maana ya hesu ala ukaiba la haruma jua waka mru haruma sente numero 1 sudwe shinda na dhibiti maana wa usesu alai walakini suala ujibu yake dio ngamjibu kaya naam waka mru jua uharuma sente neke sente nge existe wata nabasa ngamu confirmer uka ngabo mru jua haruma sente ukange fanyo parti ya hemi konti ikao yende ifanya inu rambao front commun élargi soit élargi élection soit élargi non élection habonge habanu hujibule swala hilo ndabonena kazi kifu mahadisi yangu yo siku lelo ngamombo Mungu haini mru ikao ngujo parisa ye video inu hakundu makalma yabo ikao ya lolana nezi yanshio harumanti ya hatu yalitambaze ili wasaya yalielewe yaniekeze izo njoka tambana yanieshedezize izo njoka tizamba ndro yaziveshe wa komori ili mkinishia rezihunde faida biidhnillah hamande hili namwambia yani simambirukaya ngamjizio haruma zirezo sosio urasalamu sina urasalamu ntie mru hasarani okaya winji wa hanyu kamtuzi jibu nongi ufardu hanyu juu ikati risalamu mwejibu ukayo fardu mimi hoirayo suna ngamvuro yesuna ukansuifanya ili nsimtieni hasarani uharuma ye fardu ngamjo mwambiani
namna nyindwa jine Mungu namhafadhini amtukuzeni amjaalieni mke mwingoni mwandu wasulivu wahe duniani vani na rahim regea riki mwingoni mwandu watsurithiwi mpevu yahe. Mwenyezi Mungu namtukuzeni ranyi zereze famiza hanyu haini mahalani mlio. Mwenyezi Mungu yajailie rikabili ongere dore nrakabili baisho angarjuza ambao usoni rendra kabili mwezi mtukufu wa Ramadhani rikauhezenia rikauheze namna za uona za namna ya mruone mwananya namna ya mruone jirani namna ya mruhifadhi ya shahahi namna ya mruhifadhi ya shahahi namna ya mruhamba hundwaria nga mkozo namna ya mruhamba hundwaria nga mkozo namna ya mruambia ukaya ngonzulumu hehanywa homhono ekangenga wa muhara uzambehe roho kango rio utiambeza tuhamba oharumunso hafu hau protege ze haki zahaho au ze haki za uo mwanzao utirumie ze hadisi za mtume hakinyume hahwanza uhafadhi izahaho au ihafadhi izahaho mwanzao utiremembiwe jumwa wende ndi waswali na informonti ngojoka urema mbio wende warende nayi ngojoka urema mbio wende wadhulumu anti yaho ngoremo mbio wende wadhulumu mji wao ngoremo mbio bal hata udhulumu ya jirani awe mwananyo mwanama baada hundi salamu ngami wajibu ngauntia harma fardu ya ujibu wa alaikumus salam mwanama mtukufu Abob le révélateur ngamu jibu ya salamu ya ambe ukaya mpaka daula ya haki na ngamombo Mungu ike mahalani nlio rekando mashariki rekando magharibi nganyina mwanono aranyireze famiza hanyu Mwenyezi Mungu ya mdunzanyi seni unono ni wanruikao usiku lelo ngamundu ngao vanu nano ajuhundunga baada ya vanu Mwenyezi Mungu na muhifadhi Mwenyezi Mungu na muhifadhi Ahmed Abdullah Muhammad Sami Mwenyezi Mungu na muhifadhi Ahmed Abdullah Muhammad Sami Mwenyezi Mungu muhifadhi Ahmed Abdullah Muhammad Sami hamande hili wahifadhi mtume Yusuf hamande hili wahifadhi mtume Muhammad hamande heli wahifadhi watume ikao waone si wabaya neze peuples za hao Mwenyezi Mungu hifadhi Ahmed Abdullah Muhammad Sami umbe unono umzidishe imani umnike suiha umnike resistance Ahmed Abdullah Muhammad Sami umnike resistance Ahmed Abdullah Muhammad Sami umzidishe imani Ahmed Abdullah Muhammad Sami umzidishe ya amini Ahmed Abdullah Muhammad Sami ya ukaya Mwenyezi Mungu hazamba ukaya ende mwenye uhamba na zirendehe omro no rendehe maji de mwenye uhamba ukaya maji na rendehe mro de mwenye uhamba le bingu na likezidu de mwenye uhamba le bingu na likejeu de mwenye uhamba ukaya shevande shanti na shitotihe shevande shanti na shibalihe ujofanya hizo yanzao wakati ya joka hanza ujohamba kun fayakun ujohamba kun fayakun wakati ya joka hanza Ahmed Abdullah ya rohe mbavanu ikao ndo wamtia he volonte yaho rais dhalim azal Usman ikaondu wamtia fijini hanzia zituo za haki ho silamu zituo za haki ho binadamu shawazmia ya humzulumu raere arhamiyahi abonge huanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu mbosheleye Ahmed Abdullah Muhammad Sami Mwenyezi Mungu abosheleye wa watiro mafijini
watilo haruma imafiji neazi ya Azali Osman vatina nzia za haki watu viole watu vole watu fanya nrongoza kazi rendwa shaya afanywa ukaya wamba ukaya izorendao zoti njema uharuma ensi yao roa fungwa roa joka ufungwa Mwenyezi Mungu ahifadhi biidhnillahi alkarim. Nampartaje hawinji nanga mrejei ndio homarangani ya hondu ikaonduara lwa hitwa neanzi ya Azali Asmani nrejei wanduara lwa hitwa roa jua lwao roa to julihana roa fungwa wajulihanao watu julihana nyombe Mungu ikenge mnono ngwa wanono wananyasi warengwa chihale banu hasababu ndeze voti zinu mangoni mao Dr. namduaza ledzina ikao haka kufanya utazibu onze maskini harajei wonsia juwe hatu wanza ukaya Dr. Arshmet Mungu Mungu wahamandao Mwenyezi Mungu wahifadhi biidhnillahi lasina bishilia la hao wananyasi wanu ikao ndo wafungwa nijeuza deni abonaboneno akeze kifu wahe mwanamshwa hatu ikao haka mwengoni mwandu wanje uharumai hanywa ya hevwai Mwenyezi Mungu ajailia ukaya vanuri zambao haichililiwa alhamdulillah hohanza hamungu nangarjo hamba ukaya Mwenyezi Mungu ajau karnau kaya ngwena bayeuti ya sababu sababu reka sababu yombi reka sababu yonjema abuyo ka sababu shahati ya sababu ya utongezo kaya toolwa uharumai hanywa ya vwai ya kaya njia ya kaya atilwa Mwenyezi Mungu hajailia hafungulwa ngamumjuza deni na tena ngamjuza deni na tena ngamumjiliuza deni ngamwengoni mwandu walo furahani waichiliwa na ngamjoka furahani wakawa nazijana walo harumaze container kawa nazijana watu harumaze container ikawa wajota nadhalike wakawa fungiwa Guantanamo baishwa kwa tujua hiyo wajota weke wafungiwa harumaze couloir de la mort bengo kwa tuzijua heheli watabi hao heheli waonesewa utabifu wao nao ngamwa sutene wana wao ikao ndu walo harumaze konteneri uharuma wakati lonwa rekandu waundri hao mde rekandu waundri hao magobani ya moroni rekandu waundri hao mahala hundwa jina hutojula ukangabo mkinishi hao kakwatu jula mahala walio Mwenyezi Mungu ya wahifadhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iyo salamu nakahum lahani shati salamu nakahum reani nimteni haruma hasara ewanzo ngujojibu kango nokaya harumo silamu iladhimu ya ijibu walakini ehutajua hangu sindukani mteni hasarani shandu mwambia nokaya Mungu namnusurun amhafadhun amtukuzin amjalien duniani vani mke mwengoni mwandu wasulivu wahe na rahim regea na valizi za ukaya nduandu rindura baki mbevoni